Kviečiamas daktaras. Daktaras Virginijus. Daktaras Man. Daktaras Liutauras Marcinauskas, Kauno. Daktaras Kadras. Daktarė G. Daktarė Aušra. Pirmiausiai sakykit, už kokius nuopelnus šitas stipendija? Tai kelis metus dirbau su šizofrenija sergančiais pacientais, atradom tam tikrų įdomių dalykų, kuriuos publikavom, apgynėm daktarų disertaciją ir gavom. Sakykit, ar tikėjotės šitos stipendijos? Tiesą sakant, ne, čia buvo ekspromtas. Sakykit, kokie tolimesni planai, galbūt kaip toliau, ar tęsit savo tyrinėjimus, nežinau. Taip, darbai tęsiami yra ir tai tikrai nėra galutinis taškas. Norim judėti toliau ir kažką daryti. Sakykit, ar naudinga ta stipendija ir kaip ją realizuosit, nežinau? Taip, aišku, ta stipendija naudinga ir šiaip galima tus pinigus panaudoti ir savo moksliniai veiklai. Ir, kaip sakė tarybos pirmininkas, kad vis dėlto CV punktas labai svarbus yra, labai tai atsižvelgiama yra. Kaip dar jūs tiksliai pristatyti? Aš esu Inga Griškova-Bulanova, daktarė. Ačiū labai. Dėkui. Прошу. Да, сейчас я потом вас. Да, пожалуйста. Хотят пару слов. Pasakokit, kuo yra ypatinga šita sutartis, kas naujo bus, kas pasikeis? Na, aš taip nekelčiau klausimo, kas pasikeis, kas naujo bus. Aš galiu iškart pasakyti, kad Lietuvos mokslo akademija yra pasirašiusi sutartis, neįskaičiuojant Armėnijos nacionalinės mokslo akademijos, su 25 nacionalinėm mokslo akademijom. Tai yra tradicinė veikla visų nacionalinių mokslo akademijų, nes tarptautinis bendradarbiavimas yra vienas iš svarbiausių aspektų nacionalinės mokslo akademijos veiklos. Ir tai tokios sutartys ir ši sutartis su Armėnijos akademija atveria kelius mainam mokslininkų. Interesas yra labai didelis. Aš žinau, kad Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių vardo bibliotekos darbuotojai nekantraudami laukia, kada ta sutartis šiandien bus pasirašyta, kad galėtų pradėti funkcionuoti taip vadinami mokslininkų mainai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mokslininkai, kurie nuvyks dirbti į Armėniją, atlikti tyrimų, jų išlaikymų finansuos jų pragyvenimą, mokės dienpinigius, išlaidas už būstą apmokės Armėnijos nacionalinė mokslo akademija. O kada Armėnijos mokslininkai atvyks į Lietuvą, lygiai tą patį darys Lietuvos mokslo akademija, tai yra finansiškai rems jų buvimą Lietuvoje. Tai vienas toks turbūt svarbiausias aspektas yra bendrai mūsų mokslininkam. O kitas dalykas, tai tos sutartys, aišku, atveria galimybės ir bendrom konferencijom, bendriem renginiam, bendriem projektam. Aišku, kad tų šalių į rytus daugiau šalių akademijom jom reikalingas bendradarbiavimas su ES nacionalinėm mokslo akademijom, kad jiem atsivertų didesnės galimybės ir gauti finansinę paramą iš ES per, sakysim, Lietuvos nacionalinę mokslo akademiją ar mokslo institucijas, kurios veikia Lietuvoje. Tai sakykit, kaip aš suprantu, su Armėnija tokia sutartis yra pirmą kartą pasirašoma? Taip, yra pirmą kartą pasirašoma. Žinoma, tais tarybiniais laikais tai visos respublikų akademijos jos turėjo nusistovėjusius ryšius ir prieš pasirašant šią sutartį pasisakys ir Lietuvos mokslininkai apie tuos ryšius ir dabartinius, ir buvusius ryšius, ir kaip jie mato perspektyvą bendradarbiavimo. Pasisakys taip pat ir atstovai Lietuvos Armėnijos forumo, kaip jie įsivaizduoja ekonominį, kultūrinį bendradarbiavimą, tame tarpe ir taip pat ir mokslinį bendradarbiavimą.
Sakykit, ar kažkokie projektai jau yra numatyti, kas bus? Kol kas ne, bet kiek žinau, Nacionalinės akademijos prezidentas pristatys taip pat perspektyvas ir galimybės, kuriuose Armėnija mato tikslingai galimą bendradarbiavimą su Lietuva. Ar yra kažkoks terminas, kiek laiko ta sutartis galioja? Jinai neterminuota yra. Supratau, ačiū labai. Значимо этот договор между Арменией. Ну, договор пока мы еще не подписали, но сегодня мы подпишем. А вызвано это тем, что сегодня вообще в мире наука развивается в большой коллаборации. Если вы посмотрите, что самые современные открытия, это делается большими группами ученых, которые представляют разные страны. А так, каждодневные научные исследования, так сказать, исследования конкретных проблем той или иной страны, в общем-то, успех имеет, когда есть международное сотрудничество. Это сотрудничество имеется в виду совместные программы, совместные научные конференции, совместные научные публикации и так далее. Мы давно знаем уровень науки в Литве по некоторым направлениям еще много лет тому назад. По математике, по теории вероятности, по электронике мы академику Пожела очень хорошо знаем, где он здесь развивал полупроводниковую электронику на весь мир. То есть здесь есть хорошие школы разным направлениям, по которым нам полезно сотрудничать. И для нас это выгодно по той причине, что если у нас, скажем, трудности есть по экономическим проблемам, то есть страны в целом и прочее, то такое сотрудничество помогает те же задачи решать с небольшими затратами, но самое главное на мировом уровне, потому что участвуют разные ученые, которые слабые работы не публикуют. Поэтому здесь вот взаимный интерес есть. Даже я могу сказать, что между нашими двумя институтами уже у нас есть договор. Вот с 2011 года экологи наши, Институт экологии, сотрудничает с Институтом экологии Литвы, и они вот хотели еще больше расширить. Институт геологии у нас вот сотрудничают. И когда мы собирались приехать, многие представители института нам дали заявки, просто по каким направлениям хотели бы сотрудничать. Сегодня мы это обсудим в договоре. Договор – это общие, так сказать, намерения, а потом будет составлены рабочие планы на каждый год, что какой институт по какой тематике будет участвовать. Мы надеемся, что после этого визита еще делегация Литовской академии и научной вообще общественности приедут к нам, и мы более подробно обсудим те задачи, которые необходимо, мы так намерены решать. Вот поэтому мы приедем. Спасибо.